Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu be kendai pra. Dagi pongut giriu pajba ki basang basa hamau kenro constituency haka arpun trik jemang arjar apulai kila turus ka yingsa jong MLA ka mau kenro constituency uba bante dorling do hadin bu president ka voice of the people party uba arden miller basoi mat ula sha jing et klemput sngi namar ka jing skap jar jong sarkar jala halor ka jing tawa ban khat pelong ya ka dorbar ba kerpang jong ka ying dorbar thawai banya thir sani bat mat pen bet thamai ya ka state reservation policy. Yakni kenuhun kiru pajba layalam du convener joga voice of the people party ke Maukero constituency uba sebor lang warba. Namar ke jingba mi kendu yu MLA uba sebor lang warba ula shuyo banyak keren ling ba ke telefon daga ba kentu yu ba bante dor ling do bo un keren lem halor ke jing dawa ban penbet thamai ya ke reservation policy. Udu khat jong VPP Maukero constituency uba kraw perkhat mensong hak jing keren bo nonglom khubor jong Batisi TV ula ong kani kalong gejing karpat jonga syabaro ki MLA khasi menta phidang I tang gejing jaw jong ki umat wat penbor ba phinyo I ya gejing jaw jong snam setunat ba phira pun kumne ngaso ba ong sa kotu ya katu ti ga ba ngile pha namar kane ga de kasur chung pat ba na po maupun ro constituency nang ba nangai kum ba phidon ga mansiam na ka benta ba ban sakri nam sakri ba jat ben riu Kinam ino hero ya kani kada wa dausan jang ni. Ngila ICT ila receive I jang fi. Pen jang fi ma ba dipet bene ye. Ta kublai sibuan la dakalat ka plane na kamda jingi ngaso ngidon kam man ya keren mat fi. Yes. Dan dapat adon sini ngaso mon ai khubor kenang mina mani penbaik minyawan ti rirong ba kat ti bangi sudai bani banyak keren ya kani kamat to polisi bon ba ta tengi ap ya karai ke chungfi okey to polisi bon ta Cingwan ka jungi habide berkene kasngi ka bangiwan na ka benta banyo kersan ban ai mensiam habide berkene ka cingit ki ka cingdawa na ka yang kinong yalam chong ka jat beriu ka jungi khantam na ka yang chong ba arden milar ba sayomoj rengkat berki MLA ka bidon rengkat bat I pa BPP ba Khalor kani kamat chung kecing dawa ya reservation policy ke ba kari be kejat benriu chung ka don kam khamtam nam ta ki samla ke chung mangi ki badon sinong kendong rungi I ya kane ba kadai kawai na ki benta ki badon khamtam nam ta ki samla khamtam na ka benta ki longdien mandien ru tadai halor kane ke chung I ya kane ka benta bangi sawan shene ngisi penbek da ka mensiam ko basko khia da ka mensiam ka bangi sngau ba ngin hap ban le ai na ka benta kane ka kam lem da kamta ngin nampoi sino wat ki pateng ki bandang wat ki bawan ki David naka mau konro konsumsi barok kawai don ki bawan nanduk na sejengai na chan la kelum lang barkhot kamut kelum ka David cho mau konro konsumsi barok kawai Iwan hang ne bandawa na benta ka hok jong kumbang itip menta barok ka jai benriu kadon ya kan jing thrang mangi dawa bangi yo ya kan reservation policy kumta ngi kum ki khna school hi barok ki ut na du kisnong ki thau ki ut barok ba ngi de ban ut yo MLA jong in ma de tang mo bala ban pe jingi ban kran halo jong kan reservation policy hande hado menta bang I ba MLA jong I udang sengap ule kumba om yo sengaw haba udan giskar kum tangi kerpat dala daw MLA jong I unyo I kan
un sngo bha kumne hi andaw le I ba un kran no halor jong kene kaman handai lada umle ya kene ngin sapej ke jing kular be jo kumno ukular ba kumno ngin le kumba ukular kumtangi ru ngin le Kadao ko pelong ini belum menlang ni kom pikun samla ban kerpat ban kerpon yo nong mikmat jung yameli jung ban kren halo ka reservation policy ban penbait habai dia reservation policy mangile I lupa ba perla kala no siliang lupa pindaong nado ka population structure pila pet ni khat saulak du pralak pindapet saya ka mah ka delimitation act kata ka act ka ban pen pihak constituency lan ban boy constituency ru kumju kibo kat kum jimbon breu lan ka kum jimbon pa ni dan kum balai pun tli constituency ki parlok ni kidong kum up south constituency pindapet ka district council ru kumju ni dan atli ki district council maki kidong ka district council namong ban tamat jong yaki ada ngi dawai la ka jong ka hok lagi ko penlingo engang kalong balik ni ki MLA ki menurut ban ang dan ni balik ki menurut bang kran kidon ki baong de namar bah kiting ka Supreme Court ko ong bah minum la bantam ya ka 100% hawan nga kubur ya kata regi ban suthoru baka Supreme Court ko ong haktin nong we ko ong this 50% ceiling is a rule. This 50% ceiling is a rule, but this rule under extraordinary circumstances can be long la ban pelat akan unu ka jela tingi manta pinya inu jor ya ka jela ka jungi bikin jela jungi wepat klaya pet ni don lupa ka population 100% ki tribal ni haban sungthu nimla ba generalize lot ibro ka jela bro ka we titangani kalau ka jigar pat ka jigar pon jonga ya boro kinong mikmat khamtam ya ki MLA khasi ban sobha manta pinang I tang ki jingjau jong umat open bor fin I jingjau jong kasnam